ya isesenjalo bafowethu sisesekhona la sikhona sihlezi sisho sithi sasho ekuqaleni siyahlukanisa ukufa nalo baba as long bafowethu singahamba emhlabeni nisambona nayenza ama-1-on-1 yakhe which means nami ngisaphila umuntu oqala uzonitshela ukuthi ukhulena akasekho uye ngoba uzovela ngene ku-1-on-1 guys indaba ezibhlungu ubaba akasekho so kwamanje sikhona nethi isikhathi sokuphumula naye le ndoda isebenze kakhulu unyaka ophelile ingako nami maphumulile ngithe ngimiyeka aphumule nami vele nje mina manibona December onke bengisendleleni siyabonga Brakb ngisesenawo bhuti wami namhla ngibuyile nje ngibuye ngithi buya nje baba uzongishaya nawe uzobona ngibuye necasket hayi sorry man ngibuye ne basket umntuntu ya lo umntuntu la ngikhuluma nenyanga ngikhuluma nomprofeti ngikhuluma nenyanga ngikhuluma nomprofeti othi professor mina ngifuna ubunyanga bami bwakheke noma ngifuna into yami isigodlo sami sikhule noma ngifuna amathwasa angene noma ngifuna esontweni lami kuqwale na umntuntu noma naye casket ezophatha izinto zakho zikuqhubekisele phambili yini na bathi hayi prof kanti why ngoba bokukhona lo ngithi yonke into kumele ibe nesikhwama sayo especially into yokusebenza ngabantu especially uma uyithwasa mawubona nje konke la kugibele ini umgamasi kuhambisana nezinto zobuprofeti zihambisana nezinto zomnyanga ngicedile okay lento le okay ziyahlukana lezi khona izinto ezosithatha mina as inyanga ukhuphula umsebenzi wami ngoba umsebenzi uphuphile khona into ezosithatha ukuthi ngongeza amandla ami ngoba I want to get to the next level le yenza yongeza amandla ami or ivula umsebenzi ofile what exactly does it do njengoba ngithi la kunezinto eziningi uyibone nje kuyoba namagono nje agcwele la yokuphakamisa umsebenzi kuya ngokuthi lo muntu uthi mina prof kahle ngifuna amathwasa angifuni into eziningi ngifuna nje ekhaya lami kugcwala isikete esibuvu phela bese ngifaka into yakhona la ya uma umuntu athi no prof ngifuna nethi isonto lami liqwale ngifaka into yakhona ukhumbule ukuthi ngangisebenzisela abaprofeti liphondo ya so ngiye ngathi no impala ngiyayeka manje ngifuna futhi nokubuyisa abantu ukuthi ningababoni abafundisi nayi into le uma uyibona ihleli lapha esontweni ungathi picnic ngilani yenze ukuthi nikhiphe imali esontweni inyanga business group samaXhosa yes so manje if I was almost about to thatha isigroup samaXhosa should I change ngize la ku basket yes ungachange ngoba la amandla azoba akhona wonke ukuthatha umsebenzi kuqwala abantu ungazi ukuthi uzoba isiza ngani ku useless kungcono uthatha into owazi ukuthi lento le i-full package ngiyalapha la ngiyaphakamisa la kuyaqwala ekhaya lami la ngiyayenza ama miracle ngidlisa umuntu umuthi aphole kuba kuphelele la okay last question if angina isipho sobunyanga ngithwele can I still come ngizothatha lento or le is exclusive for abantu abane isipho sobungoma phela ngifuna inyanga okay ngempela inyanga phela umprofeti othi I have been in this practice but people don't recognize me so into enjalo hayi umuntu othwalele ubunyanga lo othwalele ubunyanga zize zakhe lezi specific inyanga abaprofeti okay all right so it's preachers abaprofeti inyanga abantu abasebenza ngamanzi and what about umuntu ozocala inkonzo can he also come azoyenza yes. or you have to be okay yes isikhwama zala all right bazongibuza ke abafundisi bakho abathanda ukuza la ebusuku ukuthi imalini lento le iyahlukana na or is it one price or kanjani because if uthi for amathwasa ngayenzela for our is it one price for everything or abafundisi bazobhadala imali so for uvusa inkonzo inyanga this much for uvusa umsebenzi or yabona mina Brakb ayikho i1 price akufani amandla ahluka
Okay. Ngeke umfundisi amandla akhe lokuthi ufuna ukuthi ashumayele bamuzwe athandaze bawe ayenzini bawe so ama-rings asestylini sokuthi onke umuntu ayarecognize ama ring ya kusho ukuthi unama-power so ingako ngidecide ukwakha isikhwama sawo wonke umuntu izo-accommodate wonke umuntu but kuyohluka ngama-price so ibasket for izinyanga kuney'nyanga bra-KB abokhokhovula abadla intwaso ngey'nkathi zami kunabantu abadla intwaso ngabo-2000 kunabantu abadla intwaso ngabo-99 but umsamo uqinile ngifuna lezo nyanga mina ngifuna ithwasa lakho elithwasa izolo hayi uyomfundisa lo muntu lo ngokuqala masifika la ngitshela ukuthi ugobela ungivalile hayi ngifuna umuntu othwasa izolo. Okay, wasiyekele. All right. So, but what's the base price? The base price for izangoma izoba yi-60. Okay. And then abafundisi izoba yi-80. Okay. Yes. All right. All right, again as well ke ningalunami bathe zilezinto ziyahluka sho ukuthi your case will be particular to you sometimes. Prof might have to customize one or two things. So the best thing is to give him a call and then find out ukuthi yena uthini lapho. But iBasket ikhona for all of you guys, our prophet, people who fire, nabubani, they must call UProf and make sure ukuthi they get the right price and know ukuthi into yabo specifically ikona. Prof siyabo. Thank you, sir.